Uzeir Hadžibejli. Zna neko uopšte ko je bio ovaj čovjek po kome su spomenik napravili? Kako se ne sjeća Čika Uzike? Pošto nas je branio od onog ludog komšija što nije dao da priđemo njegovi živi ogradi. Pa dohvatao nam je uvek loptu kad nam pobegne kod njega u dvorište. Da, pa smo onda jedne zime napravili sneška, ovako visokog i stavili mu naočar da liči na njega. Da. Kako se ne sjećaš? On je stalno išao kod baba Margite na kafu. Ona što je prodavala rotkvice. Ja, one ljute. Ko otrov. A onda kad nas je potrpu u njegovu Renault 4 i odao na Bećarac. Jest. Budu dece, a? Well, this is the Danube. This is the second largest and longest river in Europe. Wow. And we're, after the Volga in Russia, and we're very proud of it. Look, Strauss had this waltzes and stuff, like a blue Danube and stuff, and what we're particularly proud of is this fortress. This is the largest fortress in Europe. Wait, it was the... Who is this legend? Well, that's a monument, but let me just explain finish the fortress. Actually, this was the second biggest fortress in Europe after Verdun, which was destroyed in Belgium in World War I. And we're really proud. It's so large, and the walls are so thick. We had the Exit Festival. The music can be so loud that you can hear. But I'm curious of this. He's very beautiful. Who is this? This guy. He's a very, very famous. Very famous. Just give me a second. Hey, momci, izvinite. Ko je ovaj Uzeir Hadžibejli? Čiji je ovo spomenik? Uzeir Hadžibejli je bio azerbejdžanski kompozitor koji je komponovao himnu Azerbejdžana. On nema nikakve veze sa Novim Sadom, ali je spomenik postavljen kao znak prijateljstva između Srbije i Azerbejdžana. U svakom slučaju, naš grad je dobio lepu ukras za kej, fontanu i bežični internet.